Hello, wilan da nap mai chin da taw kan bu chat ali konyak kadalan nap taw taman chude wanglam ngiyang yo onga mong sanga mikphi nga ya adau ki tai nang hibak phi ma taman konyak kadok ma taw kawang ngau iyang ing no hui myang tang dan hui nyai tai ya ha ma wi hok kawang ko nyau as a revival speaker tawa tezet area kongkimbuma aneo fumjing area kongkimbuma topu area kongkimbuma wakjing wanjing area kongkimbuma aneo mon area kongkimbuma apu area kongkimbuma semelam wi kongkim konyak kadok khang shin onang Myanmar kadok Arunachal hai Assam pongdungoi se ni chai se tawa numana nyikpu chingna numana chaihu bu chingna yaha ma shanga chudai ma kawang ngau ma numan phai yo onga hi bak wona ta ngau atauki linga chona payangi hayang boy numana tinglak pu numana hi bak won bu numana sap yop pu hadawa kawang phai chinga chap yang ting me se tawa yo onga monghma ta ngoyangi hayang boy cha da ngau myang ibu kari chak pu cha da satlamat pu hadau ki bungi wande tesin hibak winyanga tesin tak na hui ngayanga ka wang ngau mukphi phai ni chai se sap anuman da ngau yang bu a hang na pen bai no se taman konyak kadalan hadau ki cha da miktak o hinga cha da tui myang linga any general election ma hadau ki bu activities ngi wande kawang kun nyau pulan numan jingna mikphi ngai wangnyak wangai kawang kun nyawe ana kawang da chinga chapa taman chat haili chingne sapua chajang jayang no sata yanga yo nga mongmyang te nanggi chingmei lamlinga konyak Christian kadalan tanap to yo nga mikphi phai mongda tak pu phai inang hado election na lin lakacha awi sap na myang lakai sap na myang iman akangai tailak hayang bui konyak acha na hengolak che naw cha na hengolak noksa cha na hengolak yup nok cha na hei pailak colony cha ma hengolak tamana district cha ma hengolak tani hatau ki cha da yi shiba tai yemong pa tai ye sai bongo yanga ngai ni alo ba ka dok nyu da ta yang ngolak ichi general election se ihim buwa hacha ya wanghi man ni pumu atwa so tailak nang mangmulak chingna nang sangwande nang takwande numan yiwang yungoi wante hangkan yuai alam ngai wande nang yubi pa nang area nang pumai nok khai nang chingna chingna taman chingna wongpone menglak to kai chingmai lamling cha da tai kan bu phai nang auhi da phalak kai yumop yo chop nang auhi da phalak kai tau da hai phalak auhi MLA minister hangi ngaya pui adawa chinjin de bu chingna ngai lak ichi wangpeng atan cha chingna he ngai lak kadong ni chu wan imai kama wangpeng cha no hoi hato garment form yang yong lak hadong onang sei ka wang yak mong onang chingmai lamlinga cha de e shi bu phai tai kan bu phai yo onga wanglam amai phai au hi de mong hadaw ki tau revival speaker de mang konya wande nang mukphi ngai e yopu umik sa malip enangi tau kai tisin ka ong phai ching chap yang bu kadalan chingmai lamlinga cha da tai kan bu phai tau ba election yong mai so kayo se mengbu Christian kadalan de yelak pa hadaw mau China tamnang chai balan ase de ka ong muiman pha sa ao yelak mani tam hai tonang yelak pa yopu macam nang chingmai lamninga cha de nanok pu phai tikok pu phai hadaw election yong mai so kayo tui lang bu kaya ti mat khilak khat mong bu kaya hango ko mandau cha se tawakan bu kada konyak kadalan de ado China tamnang kawanga yelak pa muiman pha pu soi